Ova dva performansa koje sam ja jedan izvela, jedan ću večeras da izvedem, se bave upravo znači, sa mojim privatnim životom, a isto tako oni su univerzalni za sve ljude. Vi nemate pojma! 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 To je jedna poruka koju ja u stvari želim da pošaljem ljudima, da mi u stvari ne obraćamo pažnju na te detalje koji nam se dešavaju u današnjem svijetu. Vi nemate pojma! 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 Da li može umjetnost nešto da promijeni? Mislim, to je stvarno dobro pitanje nekako. I ja smatram da može ako je umjetnost na neki način politička. I slika može na neki način da ukaže na nešto, a sve zavisi od svijesti ljudi. Znači, koliko su ljudi spremni da promijene sebe sami. Vi nemate pojma! Biće kao bolje. Ja smatram da će biti bolje. Možemo se samo nadati da će biti bolje.